Naimbag nga oras yung amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti may samanin nga istorya nga inkam pinauluan. Coco Melon. Ito'y drama tayo. Anyalaki din. Papanam, Coco. Nakapalas ka mat. David papanak, Jinky. Sa dino ti papanam. Papanak man ijay ayanda pari na to. Kasangay ijay anak na ita. Sigurado ang mabartag ka manin nga agawid, Coco. Saan? Anya asan asasawam dita? Basta nagkuyog kayo kaninato, mabartag kang agawid. Saan mata? Bakit? Saan mit bakit? Uy! Imbag kumano, di mo isbuan deta pantalon mo no mabartag ka. Anya? Nagangsag tumanin deta pantalon mo, ta di mo mapupuutan ti umisbo no mabartag ka. Anya lakit din ni bakit aya? Di mo ba't pigsahan ti agsawa? Kababain. Mabain ka? Katpudnumat nga isbom ti sapin mo no mabartag ka. Gustoon, Jinky. Dinak ba't ibabay na? Sumardang kan. Aginom tayo lang, pare. Ado ti arak ken pulutan. Wala, pari na to. Agrenak tayo iti arak ken pulutan. Ay, pare. Agiamana ka. Pinatgam ti awis ko ken ka. Di ka mapagkidkidan, pari na to. Malakas ka sa akin eh. Ay kat inawis mo kumamot ni Mari Jinky Tapno maramanan naman, dagiti handamay, pare ko ka. Diyak maramid ti kayat ko, no adda ni Jinky, pari na to. Nasaysaya atan, no saklaan ti umay. Sika talaga, pare ko ka. Talaga, mat pari na to. Pasalsalilaan ti asawa, no kastoy apasken. Na to. Sino dyan babaya nakatakdar iti abay ti atidug alamisaan? Jay nakabado iti nalabaga kan agparparang timuging ti barokong na. Pari ko ka. Wen, sino dyan babae? Pari na to? Ay, dyan ti katugang pari ko. Anya? Katugangan dyan babae? Ubing matilangan Ay, ubing latilangana ang bakitan day ta, pari kuko. Iyam amunak man kini katugahan, pari na to. Kaya't ko makasarita. Ala. Umay ka, pari kuko. Mapanta, iti ayan, te katugangan. Mama, iso ni pari kuko akong pare. Pari kuko, iso mat ni mama. Nagpintas matan, tinagan mo, Koko. Agyaman na, nana. Ay di nakawagan iti nana, Koko. Awagan nak iti Melon. Nice to see you, Melon. Kasta ti kayak ko ngayawag mo kanya, Koko. Panawan kayo pa eh. Mama, pari kuko. Inakasikasuan tagiti sa ngailik. Sige, inakaon. Sige lang, pari na to. Are you single, Koko? I'm double, not single. Chokar ka matgayam, Koko. Di kaya't ko asawan. Ada ka din asawa. Adamat maysa. Adamat maysa? Apay, adapay panggap mo anayunan, ti asawa. Kumaan, ada kumayat, Melon. Manglokloko ka, Koko. Sana ka manglokloko, Melon. Manot tawan mo, Melon. Ala, pugtuam no manot itawan.
ko. Kwa, 50. Ano na yan? Nagubing matanday tatawa na 50 ko. Ay na, bakit ako? Sana madlaw bakit kan, Milon? Ala, pugtuwa mo, numanutitawan ko. 60 years old. Saan? Di eksakto atawan ko ti pugtuwam. Ha? Kwa, 64. Wrong. Ha? O sige, ibaga kon ti pudno atawan ko, Koko. Manungay, Milon? 69. 69? Sana madlaw Kasla 50 lang titawan mo, Milon. Oo, agyaman na. Koko? Apay, Milon. Balo akon itinatay. Anya? Balo kan itinatay, Milon? Yes. Certified single. Kaya't mo ka di, tikas kanya, Koko. Wala. Kaya't ko launay, Milon. Adamat na sawam. Kwa, jakmot ka doon ni bakat ko ita. Isu single Anya ti kaya't mo asawan. No, kadwak ni bakat ko, ada asawak. Ngam no jak kadwa, single Iprot. Anya nga iprot. Torpe. Anya. Koko. Milon. Koko. Ay, ayatan ka, Koko. Ay, ayatan ka, Matt. Milon. Mabait man lang, Kukaw. Apay ka di, tatang. Ay, sus. Apay yung tatang. Pangatuan, pababaindak mo takitain. Anya day ta, Kukaw. Jay? Day taman Talaw ang nagdadakil at chikininay. Di anda di tatangad mo. Anya? Chikinini ko ng tatang? Dayamat. Day tangarod na day ta. Ha? Awan day ta, tatang. Kinagat lang tilamok. Imposible ang kinagat tilamok day ta. Babae tinangkagat iti day ta. Uwanan. Babae tinangkagat, tatang. Babae alamok. Anya? Agurigor ka, Koko. Imal aldawan ngam naka-turtleneck ka. Ha? Kwa. Wen, bakit? Malaminak. Iso ang nagsutak iti turtleneck a sweater. Itaman pa yung agurigor ka. Makapagurigor ay ati arak. Kwa, siguro bakit? Mumutan, ajak na irwam nga uminom iti arak. Ibagampay laeng nga saan ka ana irwam nga aginom iti arak? Kat isula day tater aramidam iti agmalmalam. Ha? Oy, di ka man agngir si akasta, Koko. Kas kalagngir-ngir si nga aso. Anya lakit din iba kataya. Agsaumanan. Talagamot. Kanayon kalatan arumrumwar. Di nakpayin matulungan nga agtrabaho dito balay. Pasensyakan, bakit? Pasensyakan, bakit? Day tala agkuldit ti ammom nga aramidan.
Ada umawawag iti cellphone ni Coco Kitaak man o asino. Melon, ti agparparang anagan iti cellphone. Asino ngay da ito Bakit? Itay-tay nga da umawawag kan ka. Melon, ti agparparang iti screen ti cellphone mo. Ha? Wen, ni Milon, dalakit din na pati nga ibagan, ha? Asino ayada ita? Ha? Ni ngay pare Milon. Nalipatam ka din? Asino da ita? Awan matamamok a Melon. Ni ngay pare Milon yo. Jak amam mo da ita a Melon nyo. Di mo latan kaso. Mapanak lang ni Jay Balayda. Taamangan no adda na patag nga ibagana kanya. Ay, Sos, delikado, pare Kukaw. Anya ti delikado, pare nato. Na inlabmatan kan ni katugangak, pare Kukaw. Apay nga umisong ka nga, pare Kukaw. Da kamin kini katugangam, pare nato. Anya? Ay, Sos, kasanaw, di bakit mau? Ay, bakit kulat ta? Jak mat isukat. Nainayunak laeng. Ay, kunak no, makigayim ka laeng kini katugangak, ngam saan mat gayam, pare Kukaw. Agdamot ten relasyon niyaw. Nagpintas met ngamin di katugangam, pare nato. Agbagay kami launay. Uray tinagan mi adwa, agbagay. Coco kan Milon. O di, Coco Milon. Masikugak samutan, Coco. Anya? Kasano ko mga agsikog ka? Kat saan ka matang agbinulan? Nagtakalan di tiyan ko. Di makalmat nga agpaiso ti tiyan mo, Milon. Ay, nagdadagsan ako, Coco. Nas ka na sung batam ti panagsikog ko. Imposible nga agsikog ka. Jackpot yan. Kasanon no talaga masikugak? Amangan no nakabag ka laeng. Iso adim makal ta tiyan mo. Saan ka pa'y amasikog, Milon? Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam, Wilma? 100% Jinky. Adda babae ni Coco. Ti awanan bain alalaki. Agsaga na kanyak dayjay ako ko. Talagang agsaga na kanyak. Ay na, di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan ka, Jinky. Wan, Wilma. Katagyaman akpaykit di tayo danon mo kanyak tinakitam. O sige, panawan ka pa'y nga ro, Jinky. Ang mga numadanunan nak ni Coco dito'y balayo. Sayang. Anya ti sayang, Milon? Kunak no masikugak. Saan mo't kayam? Ay, inagin lang ti tiyan ko. Ay, nagdahanag akitayan, Milon. Kunak no talaga na masikog ka. Delikado akong kinibakat ko, no kastaman bilang. Papanam, Jinky. Nakapaldas ka mat. Wan, Coco. Sa dino nga ti papanam, kunak? Mapanak iti ayan ni Manny. Sino amani? Gayam ko. Ita mampay nga dagayem mo nga agnagan iti Manny. Kaano pa yan amom da ita amani? Itay laeng. Anya? Itay laeng kunam? Wan. Mapanak iti balayda itamat laeng. Anya ti aramida mi balayda?
Di mo naamuan. Bigatak tumatan nga agawid dito'y balay. Aniya. Nagpatnagmat ngagpaiso asan ang nagawid ni Jinky. Nakatangkayagan jay init, hindi pa ila nagawid. Nagpatnag iti balay niya ibagbaga ng agnagan iti mani. Nalabit nga isong tagtok-tok-tok. Naklukat ang tiri daw. Ha? Ala, sumrak kan, Manny. Wan, Jinky. Jinky? Iso da ita ni Manny? Apay akadwa man nagawid dito'y balay. Agnaudan dito'y balay ni Manny. Agdan na kami matan. Anya? Sana mabalin, Jinky. Asawa na! Apay kit din na sana mabalin? Adan to pa'y babaim abakat? Oh, di aglalaki akmat iti lakay. Anya? Quits talaangan kuko. No amok ti agbabae, amok mo ti aglalaki. No addamelon mo, oh, di addamat manik. Anya? Tatang, ang lalaki ni Jinky. Di lakman o may sangitan dito'y balay kukaw. Basol mo matlaang. No apay ang naglalaki ni Jinky ng asawam. Ay, siya kaya tamapukaw ko ni Jinky, tatang. Ay, tagti asawa. Danugat to pa'y dayta sob-sob mo. Amom itangay baga dayta. Kat andamot babae. Tatang. Anyalaki din ni kukaw. Agnaakam kaitan. Noan niya tinaramid mo kin ni Jinky. Isuma tinaramid na. Tatang. Nalabit nga da nakaamuan ni Jinky nga da babaem. Di na kan kinumprontar. Tanagpanunot mat iti sa balay. Tapno mabalos na ka. Ay, nagsakit, tatang. Nagsakit na talaga. Agnakam kan kukaw. Amumat lagayam ti masakitan laglag. Ang singsing pagkakitay. Parang ang sinubyan kayaw kini bakit mau. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Coco Milon, dito'y drama tayaw, anyalaki din, insurat ni Teatina Minises. Isagsagot ka na kayo, di Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, manang taraban. Nag-loan ka iti 200,000 ijay bangko, manang? Nya manang, manong ko na mata. O sige, manong no manong. Ngam nagdakkel matan agatad dayjay. Pangusaram ko ma. Idawn kong rood. Mga alak man iti hulugan na lugan. Anya? Tapno man ad-adda nga umapal dagiti kaduak iti trabaho. Nang runa dagiti kaaruba. Nang runa dagiti adanilo. Kunam lano iso ti kabaknangan dito'y lugar tayo. Amam, nalabsak idi na minsan nga aldaw. Agbilbilang kit din iti kwartay di balkon da. Anya, talaga apal palastogan nak da Danilo. Para makita man, masigurado nga umapal to iti lugan nga irwar ko. Lakay, sigurado ka kadi amayat ti makinana jay lugan agatangam? Uwin ba kay? Di ka madanagan tamayat da jay. San nakmat siguro alok ko ni paring Elmar no bilang laan. Sa bagay matkit di Kat, kaano tinagsaritaan nyo apa nang itulod na dito itilugan? Unton bigat ba kay? Isong insagaan akong ti kwarta pagbayad takin ko na. Kasta kadi? Katwa na? Ay na, pakaragsakan tamot ni agasawa ang maaddaantan iti kabukbukudan alugan. Uwin nga rod ba kay? No adda apitin tanatan, siya akong ti mangipan iti trading post. Saan na naskin pa'y ngagbayad ta iti mangitulog.
Uwan nga rod lakay, isu adakkel a pagyamanan ta. Oray sikan ham tilogan na ginatang tabakay. Kit agluto talat tamod tibas sita pagsasangwan tayo. Ay katwan alakay, nasaya at dayta na panunot mo. Awisam to amin nakaruba. Di kasta, ado tayo, naragragsak. Uwan lakay, syakti makaamo ang mga awis kadagiti kaaruba. Ay na, agyaman ak unay ha. Taumay nakawisan, Nora. Uwan na. Awan anyaman na. Umay kayo nga umay ha. Uwan, balasang ko. Umayak. Awisot tumatan dagiti anak kan apok. Uwan na. O sige nga ron ha. Inak pa'y di tabalay damanang Lydia. Inak man mat awisan ida. Barang makaumay da, no saan da abisi. Aywan adan samot ni Lydia ijay balay da. Nalabsak itay amadama nga aglablaba. Anya, blessing jay lugan nyo po na mare. Wan mare, second hand lang matkit di. Ngam agluto kami latta. Imbag lang adamot basit a pagsasangwan kayo. Anya ngay no bilang tilutwan nyo. May sakilo a manok. Kan may sakilo a papaya, kasta ka din. Anya? Mala, umay kaming tong ibagak iti kapsat ko atumboy. O sige mare, agyaman ak unay ha. Umay kayo nga umay. Anya, dadanilo kan Nora. Agpa-blessing day tilugan. Wen ka no nga rod, manong. Second hand laang day lugan da. Ngam iparchanda ka nukit din. Ay, una yun na kinapangas ni Danilo. Naimbag kumamit no brand nyo. Tapno saan nakababay ni kadagiti dumaray. Ha? No karag-karag tumit lang. Ay, uray sanan. Isupay ha. Amumit ti ugali dagiti yung agasawa. Pasikat da. Ano mala mapantang. Itaan taman no anya ti parchenda. Makapaulok. Blessing tilugan akarag-karag. Ay naku Marinona, naimbag man ta naaramid yu pa'y anagawis iti ado at tao, kat karag-karag matgayam di lugan nyo. Ha? Hay, no syakti si ka, saan akong anagawis iti tattao. Nakababain. Anya? Kanya matan di lugan nyo, Mare. Apay, awan ka din ti sabali ang mabalin nyo agatangan. Kas nalugan ka graraman. Anya? Ang mala, ragsakan tayo latta. No da kaming tumat ti agpa-blessing itilugan mi. Umay kayong tumat ha? Nyamatan pare. Apay, awan ka din ti sabali alugan ang mabalin mo nga utangan. Ha? No kasano ti kinaalas yung agasawa, isumat ti kinaalas ti lugan nga inutang nyo. Unay mo day ta panagsasao mo, pare. Ibagbagak lang matipod no, pare. Aywan kayang, asino nga imat tinangutangan iti lugan mo. Ha? Ay, kwa, pare. Inutang ko lang, iti may sangam mo. Oh, kitam, karag-karag lang arudin alugan, ng utang pa'y lang. Anya? Uray kitam to tilugan ko, pare. Brand nyo ko naman. Ha? Ay, kastaya. Ay, kat nasaya at ano kasta? Sana kasi tilugan ko, pang nating lang. Siguro, ujay lugan mo, kas lalugan na kiti babak na. Isus pare, saan lang akasla? Talaga pang mayaman ko naman. Kas jay at tilugan ang may bagay a blessingan. Saan akas itilugan mo akarag-karag? Anya? Unay mo
Matan lagi dyan nga agkabsat. Ugali da talaga tinauyaw. Ay, uwin nga rod bakit? Bayamon. Kas iti kanayon nga ibagaday di inang. Awan ti makaabak iti tao anapakumbaba. Gusto ka bakit? Isong ano anya man dagiti bagbagada. Agtali na talata na pakumbaba. Wana, ibaga dalatta ti kayat da nga ibaga. Wen bakit? Madi ti agibalbalas. Baka amaw ti panawin ka na kwada. Yan tilugan ta. Manong? Sister. Ay na, brand new at talaga. Una, iso na lang, tadakkel mo ti maitinag iti binulan. Kabalan tamat abayadan. Agtrab-trabaho tamat ato nga. Saan aya? Ay katuna, addan tupay ti may salugan nagatangak mo nun. Anya, kaya't mo asawan, duan ton tilugan ta. Sister. Dua a brand new alugan ko naman. Saan akas kin ni Danilo? Ba-blessing pa'y kanumot. Karag-karag tumulang. Wan nga ron di dalag pa ing agasawa. Kasla proud da pa'y nagpa-blessing itilugan da. Di dala pinanunot nga iso dala ang tikas jay tilugan na dito lugar tayo. Ang graramandang ron unay. Kasta unay ti panangipanakil da iti karag-karag alugan daw. Anya, umutang ka kanya iti kwarta ko dam, Pepe. Huwag kumatata. Nay, itaman pa yan na panunot mo, ti umay-umutang kanya. Huwag tata. Adda ngamin planok agumatang iti may sapay alugan. Ha? May sapay alugan, kudam? Uwan man tata. Ay kahit una, kurang pa'y gayam di may salugan mo. Uwan tata, kayat ko ti dua, tapno mas daaw man dagiti kaaruba, kan katrabaho. Anya? Isang agyaman ako na yata ta, no pautangan nak itigatad ngay bagbagak. Sige. Umanogo ta, magaramid tayo di kasuratan. At ikwartak nga utagam kahit agporsyento. Ayun na tata, awan parikot iti dayta. Di kay madanagan, iti kabiitan a panawon, masiguradok a mabayadak matlang ti kwarta nga utagam. Amom lakay, naibaga ni Mari Donisha kanyak ngay, anapan ka no imutang ni Pepe iti kwarta nila kay Pidong. Ha? Tapay ka nang. Pangaramatan na iti kwarta. Bakit? Igatang na kano iti may sapay alugan. Anya? Ay agasem man. Adala nga rudin lugan na akabarbaraw. Gumatang manay. Kat, anya ngay nga rod. Ada nga rod pagbayad na. Gumatang Sa bagay mo kidiya. Gumatang, tada pagbayad na. Bakit? Kasano da ituin? Awan piso amin dito'y balay. Ay, wan nga rod, sister. Panagsusweldo ng agpaiso iti kalman. Nung manulaang tinasweldo, tanakaltasan mo't gapo iti salary loan ko. Kat agpada ta, manulaang tinasweldo. Tauray siya, nakaltasan mo't laang. Kasano da ito yun? Sapay inton bigat ti panagbayad ko kumay tilugan. Ay, wan gaya man niya. Ay na. Agkakanatin. Ay, kasanuatan. Ang no adamom amabalin apagutangan ta, brother. Kita aman ni, awanin ka nanta. Sino nga iti pagutangak? Nila kay Pidong lang matiyan mo. Ngam mabainak, tadyak pa'y nakaititad iti utang ko kan kuanak. Apay kas na aburido ka, brother. Ay, parikot ko nga rod tilugan, sister.
Ha? Doang aminan abulan ajak na kaitinag iti bayad ko. Anya? Gulmuden dan tuki di. Ay, awano no. Anya? Ay, saan ang mabalin? Agpanunot ka iti mabalin mo apagutangan. Nakababainan akadag iti tattaong numaamuan da anaguyod ang tilugan ta. Ay, awan nga rin ti amok apagutangak, sister. Awanin apalagang. Salbagkit diti kastoy. Hoy, kasanuta ang makapan ija-ili. Adda ka no checkpoint kuna ni Manong Jerry tay. Ha? Kasta ka di? Ay, una yan. Domingo matita. Ngam no apay nga adalat ta checkpoint. Napalabas ko danora kan Danilo nga agasawi tay. Ang paili daw. Anya, nukas na. Registered tilugan da. Ay, katwa na. Saan damat ama panlat ta. No kolorum tilugan da. No asino pa'y ti kolorum tilugan na. Iso pa'y ti registrado. Di ka madanagan. Iti saan ama bayag? Mairegister ko ti dua alugan ta, sister. Tangay, manubutin na bulan asaan ka nagbaybayad iti utang mo, Pipe. Kilugan mo lang nga, iti kuyudak. Ha? Anya ka din day tangay bagbagay, tata. Uray nga uraykin ka. Naimbag kumamit ano awan pagbayad mo, kit umay ka ijay balaya makisarita. Saan ba? Ha? Kuha tata. Pasensya kaila ko man. Ay, awanan ti adupe asaritaan. Total, najay mo't lalugan, tinagipanam iti kwarta, ngay inutang mo kanya. So nga awan maramidam, nukunak aguyudan. Pangaasi ko kumamit tata. Ay, saan? Nagmayat ti saritaan ta, hindi may ka imutang. Gamnay. Kilaat mo na saan ka nagparparang kanya. Pasensya kaila ko man, tata. Amoy mo't abisi ang unay iti trabaho. Ay, sana na ito tirason. Sana mabalin kanya ti kakasta. Pasensya ka lang ay. Awanan dyan may sa alugan ni Pepe, Nana? Awanan! Iso ka no ti pinagbayad da iti utang da kinila kay Pidong. Anya? Gusto lang da dyan nga inaramid nila kay Pidong. No apay-pay lang amin ang nagtaltalag ang nagpautang iti dayday at tumboy. Ha? Kasta unay apa nangilaslas tugda nga uray ladwa-dwa tilugan da. Ngaman niya ngay ita, utang mo't gayam. Naimbag ano awan mo't tanti mangguyod iti may sa alugan da, Nana? Ay, saan tayo nga amaw? Ang mga numakla at tayaw, adaman ng timangguyod. Kat, kunak man no cash dayjay, Nana. Aniya akas, pangalaan da kumangay matipag-cash da iti brand niyaw alugan. Naibaga ka no ni Pipe, idi na minsan. Ahulugan ka no dayjay lugan da. Aniya, kundi lugan da iti dua. Ngampasig mat gayam nga utang, ipalastog da pay. Salbag kiti. Ni, apay, itay ka pa'y ngagong-ungat, brother. Kano lang, idi ginuyod ni Tata Pidong di may salugan. Sa ito, maguyod manan ti may salugan ta. Anya, kasano ang maguyod manan ngay bagbagam? Manungaminan ang bulan, ajak nakabaybayan. Awanin maaramida ka, naguyudan da. Anya, ay, kasano da ito yan? Awan ngaminan ti amok apagutanga. Wala, oray guyudan da. Inyangay nga rod, ang gurnungak manan ay ti kwarta. Kainton sumaruno, ikasakon, saanan nga installment. Adaman na damagak, Mare. Pudno ka di. Nga awanan jay dua alugan nyo? Ha? Chismosa ka talaga niya. Nakadamagam iti day ka.
Ha? Adala na kaibaga kanyak. Isu adamdamagak no pudno. Wan, pudno. Awanan tilugan mi. O anya, naragsakan. Saan mat kidya kasta, kumare? Pampanunutok lang amin. No kasano ti panangipalastugyo itilugan nyo, idi ka barbaro pay laeng. Ha? Naglastog kayo nga agkabsat. Brand new tilugan nyo. Ngampasig mat gayam nga utang. Kolorumpay. Anya? Isu asan anasaya at tinapalangguad, mare. Uy-uyawon nyo iditilugan mi a second hand. Ngam ayos laeng. Taaging ga ita, kat adda pay laeng. Anya? Uray karag-karag, ngam saan mat akulorom. Kan maysa, saan nga utang, akas itilugan nyo apasig mat ka installment. Nakauy-uyaw kayo ngamin, isu akas ta. Awanan kayo itibain. Uray ibagam itikabsat mo, total pudno mat. Tinalabos a kinapangasyaw, saan ang nagbayag tilugan nyo kada kayaw. Bueno, papagayam, ditang tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni Tibiyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Nay, nakapulis ka man ay. Apay, sa dino man ang tipapanak. Ijay lat pagturungan ti saka ka. Sa dino pa'y kumangay. Mapangkaman makitong itin ayan, dapilingan niya. Wun lakay. Mapanak at talaga. Bareng man mga baka. Ay, unay na ya sapeng. Pangasim mamutay sardeng munday tangaw galing. Jak tupay agsugal nga asawam. Si kantulaki din. Sana bali tadyak mat ginawat kan kati pagsugal ko, lakay. Bukod ko mat akwarta, saan aya? Win ang, jak amukin ka. Malain na kong, taamangan numaladawa. Ay, narabyan ka ba na naragapo ijay sugalan si Kasupeng? Anya ko mano narabyanak anaggapo ijay sugalan, wala kang take. Anya? Di kalatamag na numasabat na. Nagadupay laang nga ibagbagam alaklakayan, salbag ka. Anya? Siguro nahabak ka ititong ita niya. Kahit anya ko ti bibiyang mo no bilang laang. Apay, kwartam tin sugal ko, kwartam. Apay, nagungit ka butay. Naabak lang arudan da tao. Sa ita, si kapay laang alaklakayan alaan ti masabat ko. Ay, salbag at talaga. Aw, anya, naabak ka? Sumardeng ka man si Kaberto. Amangan no si kati pagpapasak iti pungtot ko. Nagpadaan nyo lakin nila kay Irning. Tilay bagbagayaw. Aday tang, napudo man ang ulam. Kaputa naabak ka. Mala, uray naabak ka. Ingkalat tamangan na di kusina. Imbat yan da kay tikanag. Nangang kami ni anak tang. Anya tilinutom asidaan. Anya pa'y kumangit inam naman. Tuyo Hay, awanin at talaga ti no. Agsapa, aldaw, rabii, tuyo. Anya lakit din ti kastoy abyan. Di ka man nagsawi ti kasta. At akwarta mitay. Ngamnapan mula insugan. Anya nga ita. Isong ano usam at ituyo asidaay. Bigbigat pa lang sinay ka sinay bakay. Dinak man sa ludsudan, no apay ngagsensen na ayak taawan mo't lang may tulong mo no bilang lang mawatam. Anya? Marurudak lang kan ka. Ibaga mga main, tapnam mo. Di mo amo aya Huwebes inton bigat. Panagbabayad manen iti asa. Awan pagbayad ko. Ay, day tagaan ti pampanunutan, sabay. Kanya pala tararamidam mo eh. Ingkagdis kita rin ay sukalan, oh. Anya? At ang aming kwarta medical man. Napan ka pala ang nakitong, kanya nga ita. Agparikot ka lang araw dito pagbayam mo. Nawan may tulong mo. Mabarin ka di nga aguli magkalatan, Supay. Ang mga numarangrang tilapayag ko. Kat basi-basan ka ditan. Anya? Awan pagbayad mo yung bigat, mare. Awan nga rod ko, mare. Iso nga imaya, ta umutang ako may ti kwartam.
di ka madanagan. Bayadak matlaang adagos. Pautangan ka ng pang-aasim ta bayada madagos ng takwartan. Ngamin, igatang ko kumada ito itigamit ko iti salon. Well, di ka di madanagan. Manoy tayo ito tutang? Uray 2,000 na ang mare. Anay. Awan ngamin at talaga ti pagbayad ko yung tunbigat. Kat amumot kan dagiti collector iti asa. Istrikto da no may papan iti payments. Malala, awan bibiyang ko iti utang mo. Ti kanyak lang, bayadam adagos ti kwarta kay pautang ko kin ka. Understood, mare? Anya? Ay, diag aya. Nay, apayag. Isla ka na kayong kamot yan na kasta. Madlaw ko ka manulangal daw saan ka makatungik ka kasta kamutan. Ha? Apay, awanin na talaga ti pagsugal mo. Iso ang kasta mo na binikat. Kaslan na asak apagay day tarupan ba kay? Dinak man kasarsarita si Kaberto. Kaya't mon sakit di ti makakita iti ista. Amum lang arudon anapudot ti ulok no kastoy nga awan ko kwarta. Awan lang kami pagsugal mo kay. Iso kasta ka. Hindi ka makisik ka. Tapnod na pagsugal mo ba kay? Tapnod damot ng pagbayad mo iti kwarta nga inutang mo kani bakla. Dinak man diktaran itinaskan nga aramida. Inton kon si kalaki nga ruti sugal ko. Ano? Kauray ipadawat kan kadagiti agtutong et igay baba. Salbag ka! Anya? Umutang ka iti kwarta kanyak, mare? Wen kumanay. Pautangan ka ngam pangaasim. Ta saan kumamot ang mabulanan? Wen, mare, promise. Bayadak matlaang kalpasan ti makalawas. Mark your words, mare. Urayot day ta makalawas nga inbagam, ha? Wen, mare, di ka madanagan. Bayadak matlaang. O sige, bayadan, ha? Taigatang ko dayto iti feeds nga ipakan ko iti manok. Wen, mare, katagyaman akunay. Itay-pay, aday ta cellphone mo, tikit kita, manakaw. Uwan nanang, awawaga nga ron ni Suping. Ngam di namit sungbatan ti awag ko. Ha? Talo alawas hindi napalapas, manipod maimutang kanya. Ngam maging ga ita, di mo tino may agbayan. Anya? Nagadon at chat ko iti messenger, ngam di namit isin. Ti awanan bain. Sapay ka na ayon mo, naka-online. Tamangan mo, noon pa'y kwarta na pagbayad na. Ay, sana mabalin nanang. Inkarina, sana mabayag, kat agbayad. Ha? Pagsasawa man langan, tapno mapabot ngan kat umay agbayad. Marurutak man nanang. Oray may sa tawag, text, kan chat ko, di na paganano. Lakit di, no syakla ang tinakautangan na dayjay asuping. At damat lagayam utang na kan ka? Katuan, 2,000 di inutang na kanya. Agmay sa bulanan, di mo't lang may agbayad na di asuping. Ay, oray siyak na ron. In karina, asaan ang mabayag? Ngamni, talo alawasan. Maasarak man, tadi na pa'y sungbatan ti awag ko iti messenger. Ay, un nga ron. Makapaasara talaga. Pagsasawa man, bareng agbutang, kat umay agbayadan. Uwan nga agpaisuan niya. Aguray ka, taichat ko man. Imbagak ko na paggatang ko iti feeds dayjay. Uwan awan. Sa ita, kasla asok ang nagpukaw. Ala, i-chat mo. Ipagamkin ko na ano saan nga umay agbayad. Iposta ti rupa na iti Facebook. Saan ka mo tinarumrumor ito palay? Supay! Ha? Mas daaw ka no apay asaanak arumrumar? No rumwarak amapan makisugal, aday bagbagam. No addaak dito'y balay, addalat tamay bagam. Anya? No di mo kayat amakikita nak dito'y balay, sikati pumanaw, mawatam. Anya laki din na yan.
Di na magkulaan no pa sa ang karumrumwar. Nga madumot din na ibagam. Ay, masuro na nga nang. Ha? No ammom nga awan kwarta, di nakasarsarita. Ammom lang arudan, anaputot ti ulo. Gapulaan ta pinagsasawak ni Suping? Kita man tinamayan na iti profile picture na? Sinukatan na matan iti kandila? At nga ta minatay da? Ay, patyem da ita. Sinukatan na laeng tapno maliklikan na dagiti agsinger king kuha na iti utang na. Anya nga ta? Numapanta iti balay da inton bigat. Ay kituan na mapanta. Kay tutan taman tayo wanan baing. Na imbag kumaano makisarita iti nasaya at no kasi nga awan pagbayad na. Sa nakasta pasukat-sukat iti profile na iti kandila. Tagayam? Awan mati minatay da? Awan nga rod babain na. Iso nga ramidin na amin na pamuspusan. Tapno saan nasingirin dagiti nakautangan na. Ay, mapan kami nanang. Kadwak ni Dona. Masapa kami. Tapno madanon may iyabalayda. Amangan ngamin no pumano manen. Ay, kat mapan kayo Kasari tayo iti nasayaat. Tanakababain mo't iti asawa na. Ay, diyak laki di matapalan ti bagik nanang. Amuyo mo tinti ugalik. Utang is utang no siyak. Ay, diyak kaya tikas di nga ugali na. Iso anong matungpak da jay. Pasinsyalatan kanila kay nanang. Anya? Nay, da kayo magayam kukumaray. Nakapasyar kayaw. Ay kayo umunag kayo, Agyaman ang unay, pare. Kung naklakit din o dami na tayo. Minatay? Uwan tanakitak namin in-update ni bakit mo profile na iti Facebook. Sino ti? Payakas lang nakakita ka. Iti alalya, di nakita na kami. Supeng? Da kayo matgayam kukumare. Ay nabiyag ka pa yung maggayam. Kung naklaki din nung natay kan, gaputa kandila mo ti profile mo. Idagsinger kami iti utang mo. Wow. Agbayad ka, no? Di ka lagbay nga dapat din nag-comment iti profile mo, condolence. Agyaman ka, tadyak imbaga condolence iti utang mo. Ala, agbayad kan. No di mo kaya't nga i-post ko iti Facebook. Sa kargaan iti caption na condolence. Don't me, Don't me. Kunak tumay, Supeng. Anya? Nagsingpad ka, di may kaimutang kanyak. Nga mitatasingirin ka. Daki din ti kandila, mapan mo ipopos, salbag ka. At daitang, no amom ngaming nga utang mau, ababayadan. Ikagsapol iti panggedam, tanong mabayadam. Agda ka mo ilatan dito'y balay, nagmeti uldagam. Mabalin ayamot ti kastao. Awanan kay tibain. Nagpadaan nyo launay iti panunot kadadona kan bakla. Anya? Anya nga rin ti maramida, kat awan mo't mga yab kanyak apakitang dana. Anya? Apay, uraya madya trabaho ti mang sapol king kapakay. Sika ti papan nagsapol, Anya laki din na yan. Agulimak ka. Mga numapling man ng tilapayag ko, kat anya pa'y ti maiptak-ulkukan ka. Anya? Kumusta anak ka? Ada ka din ni Supeng abayad na iti inutang na kadakayaw. Ay, masarang nga ron nanang. Awan mat. Awan ka no kwartana. Anya? Ay, talaga asyak ti pagpungpungtutin na daya ang babae. Inton kwan ni boss ko lang aruden. Makapasar nanang. Iso lang aruden din nakaotang. Kasla isopay tinatangsit. Pay mantay kakman iti pagnakman na. Ala, bayamon anak ka. Urayom latan nga iso ti umay agbayan. Ay, saan nanang? Sana mabalinti kasi nga aramidin na. Marwam, ipos ko na talaga. Ubayak man bertaw. Ay,
umay kayo lata. Atata. Nay, apay day tasabong nga imo itiyaw. Ha? Kwa. Nakita nga mintipos ni baga mo iti pisbaw. Kunak ano po now? Ha? Nakita nga mintimpos da condolence supeng kunada. Anya? Kunak laki din no po now. Nangalakpay mo iti sabong nga umay ko kumaitid ka na kayaw. Ay, salbag. Kung nakitak pa'y nga na kandila ti propel ni supeng. Iso ako nak ano po now? Saan tatang? Gapulaan day iti utang na. Ina, pangasim man supeng. Ingkapayadan na nagiti kwarta nga inuutang mo kanibak lang. Uri pa unaam no isaw. Wan nga rod lang ay. Mababain na kung gapo iti impos na. Ingkan, itamoy laing. Ang mga no adun to pa iti umay at tao dito'y balay. Tamo lang aming kanatahikan. Kundi profile kanto mga minti kandila oh. Anya nga ita, ipagarup ti tao na natahikan. Ngam gapulaang magagamit ti utang mo. Salbag mo dato nga. Sorry lang kay. Sorry nga. Sige, hinan ako. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki Day. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amayin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti sabali manen nga istorya nga inkam pinaulwan. Dagiti managdilaw. Dito'y drama tayo, Anyalaki Day. Naggapo ang banay. Naggapo agad yung tsindaan man daw. Anya kay dagita ginatang mo? Sa luyaw, sitaw kan rabong. Anya? Apay anatang ti ginatang mo. Karni ko maa, tapno malanitan ti buksit yung agasawa. Nan, kita man dagita anatang? Ay, sauce. Nalaylay pa'y dagito yung anatang. Di ka lang nakapili ni ti presko anatang. Malam nga minan, iso medyo nalaylayan dagiti bulong tinatang nga ginatang kaw. Apay nga minamalam ka ama pa nagpalingkay. Agpalingki ka iti masapa. Awan nga min oras ko iti agsapang agpalingkay man daw. Malam laang ti pan nakasangaw. Ay kahit problemam day ta. No kayat mo ti agsida iti presko na tayong. Agpalingki ka iti agsapa. Nagbayag kayo mat nagsarsarita ka ni Mando di taparaangan, ba ni? Kasanaw, pakibiyangan na dagiti natin nga ginatang kaw. Karni ko makano ti kinatang ko asidaan ta. Anya? Diyak man amaw iti dayaman daw. Tunggal makita nak, pakibiyangan nak. Naga daw dagiti ibagbaga na. Ay na, kasta talaga dagiti awan maaramidan na akaaruba. No anya ti makita da, pakibiyangan dan. Nalabaga ti badong ba ni? Apay ko mano, nalabaga ti badok, luta. Kikimatinday ta abado ba ni? Ingka agsukat, tapno saan ka amakimat? Anya? Sa maysa, saan mo abagay ti kulor ang nalabaga abado? Tanagnisit ka. Ad-adda ang umisit ka no day tatibadom. Luta? Alaing kakit din agsukat ba ni? Si kamot laang ti kaasi, numakimat ka. Ay, saan na masapol, nagsukatak pa, luta. Saan apod naw, akikimatayin tinalabaga ba daw? Nagrason ka pa ilang. Ala, makamuka numakimat ka. Oh, papanamaya. Mapanag iti tersina. Anyang itaramita mi iti tersina. Ay kat, mapanag gumatang iti asin kan asukar mi ah. Day tala
lang, timapan mo gatangan ijay tersena. Wen, isulang mat ti masapol medyo balay may. Anyat lutuin nyo asidal nyo aya. Ko, madamang aglutlutong iti balatong ni Sara. Anya, balatong ti sidal nyo? Ay makaparayuma. Anya? Agsida kayo mat ay tinaimas. Titay lechon manok, wano lechon baboy, kasjay. Ay, awan igatang may tinaimas asidaan, luta. Ay kat agremedyo kayo mat ang agasawa. No kayat yu ti agsida iti naimas. Aggagat kayo ng agsapol iti kwartang. Nagbayag ka mo't din anapan gimatang iti asin kan asukar, lakay? Kasanaw, kinasarita nakpay ni luta. Apay ni Lota at chismosa. Nagadaw timbagbaga na kanyak. Bawal ka na, ti agbado iti nalabaga, ta kikimatay. Ken saan ka no, anaimas ti sidaan ta abalatong, makaparayo ma. Ay, anya lakit din dagiti kaaruba aya. Naglaing dangag dilaw. Wan nga raw, Sara ba kahit? Saan tamat pakibibiyangan ita? Ngam no apay pakibiyangan da ti biyag ta. Saan nga agpapada ti ugali ti tao, lakay? Adda talaga dagiti managdilaw. Ti biyag ti sabali a tao ti pakibiyangan da. Imbes at ti biyag da. Kita dagiti agasawa banay ken Sara. Agudong dalaki day. Kanayon da nga agudong, ngam awan mo't makukwartada. Agraraman da mo't abak na nga. Naku namon, Tate Edmundo. Nagalas pa'y tibado da arumwar. Nagdaan tibado da. Ay, piman da mo't ngagasawa. Nakakaasi tilang ada. Kita ang rubayan da. Nagadaw tiwara. Di da pa'y makadalo si rubayan da. Day tamat ti dilaw kadakwada nga gasawa. Di da pa'y makadalos iti paraangan da. Agkakaiwara dagiti plastik kan bulong ti kayo. Kita ang pa'y bubong ti balay da. Aglatlatain. Di da pa'y masukatan mo ti bubong da. Kasano kumasukatan da? Katawan lang arudan ti maigatang da iti naimas asidaan da. Sa bagay Isu apimpi mandamat nga agasawa, tata. Anyangay da kita imulmulam dito yung arubayan nyo, banay. Tarong, mandaw. Anya? Tarong? Ay, ukra ako mati, imulam nita. Saan atarong, banay? Tarong ngamin, ti kayat ko nga imula, mandaw. Moho, nusyak ti siga. Ukra ti imulak nita, banay. Nalaklaka biyagay, kin nagagat ngagbunga. Ha? Aya? Wen, mamati ka kanyak. Ukra ti imulam nita. Saan kit atarong? Papanam aya? Mapanak aglaba iji karayan, Lota. Aglaba ka manan? Naglaba ka lang idi kalman. Ay nakanayon kalakit din nga aglablaba. Naurnungan kami ngamin iti mureng. Isung ado ti lalabaak. Apay nga iji pailaang karayan ti paglabaam kat adamat gripo dito ayan tayo. Nabibiit matlaang ti aglaba iji karayan. Ken nagbiit ang mamagaan ti lupot. Ay na, isumit laeng no dito ikan nga aglaba, Sara. Saan kan amapan iji karayan? Anya? Kalding mở chục của cô đờm bá này. Wen tata,
Agtarakenak man iti kaldeng. Apay akalding pay lang ti tarak na baka kumaa tadadakal. Kalding laeng ti kabailak ataraknen, tata. Nagkutong pay na dyan ginatang mo akaldeng. Di ka lang nakapili mo dyan. Ha? No sakti si ka, baka kumaa ti ginatang kao, tapno dakdakal. Ken dakal tao ti maganan siya no ilakaw. Tata? Agpanunot ka bisag paminsan banay. May mayat ti baka atarak na ngamday takalde nga kaslag saraw. Anya laki day. Nagsapa kamot ten arimwar banay. Sa dino ti papanam. Mapanak ag trabaho, nana. Alas 6 pay lang iti agsapa. Mapan kan agtrabaho. Anya nga oras ti trabaho aya. Alas 8 iti agsapa, nana. Alas 8 mat gayam iti agsapa. Di uray mapan ka iti alas 7 kat mabalin. Saan ka amala daw iti trabaho? Ha? Ay, isungarot ti kayat ko nga oras sa papan ko iti trabaho, nana. Wen, ngam nasa palauna iti alas 6 apan nagtrabaho. Idagla daw mo matbasit Ay, sige, nana. Panawan ka ba? Ay, babit laang banay. Ada ka di pa ibagam, nana? Saan kan sapay ang nagdigos? Agdigos ka mat amapan iti trabaho. Madlaw iti buok mo saan ka ang nagdigos. Ay, nagdigos sa iti parbangon, nana. Saan la madlaw, kaputan, na magaanan ti buok kaw? Kasla saan ka mat ang nagdigos? Nagangragday ta buok mo. Nay, si kamot ti masabat ko, Sara. Nagkapam? Ay na, napanak gimatang iti sardinas, Mando. Sardinas? Si dain ti asaw, wenno pusa? Ha? Si daan mi akan nilakay ko. Ay, anya laki dain. Piman kayo magnyagasawa. Gumatang kayo mo't ay tinaima sa si dain yaw. Ipatpakan ko lang iti pusa day ta sardinas. Anya? Nay. Sapay, daytay na lakalaang a klase ti sardinas day ta ginatang mo. Ay, saan naimas day ta, Sara? Ay na, day talaang ti kabailak agatangan, Mando. Anya nga ti serserbi nila kayo mo agtrab-trabaho iti opisina. No saan kayo mga agsida iti naimas. Piman kayo talaga, Sara. Ay, apay ngay, bakit? Anya nga apay ngay. Why? Apay aya ba ni? Anyat pa kasiksikuram aya. Dagiti ka aruba, tunggal makita dak, dilawan dak. Ay, di mulatan ikaskaso na gita a klase ti tattao lakay. Agtrabaho kakit di iti nasayaat. Awan la ti maararamidan dagita a tattao. Laplap dakla ang tibagay kasumong bat, bakit? Ay na, imbagak mo ten adi mo idan pampansinan. Di mon maliklikan dagiti tattao ang nagalas ti ugali na. Pakibyangan da amin a makita da. Ngam di da mat makita ti bagbagida. Uwan nga raw, bakit? Ay, kunamlan, perfecto da nagbibiyag dito rabaw ti daga. Rimor manan dagiti agasawa. Papananda nga tamanan aya. Kanayon darumwar. Saan damat nga ron nga suksukat. Iso akanayon tibado darumwar. Piling baknang mo dagiti agasawa. Nalabay tamapandamanin agudong. Ay, inal daw lakit din ama panda agudong. Anya laangan ngay aramidon da ijay tiyendaan. Agpasya-pasyar siguro Ado lang amin da itangar aramidon da. Imbag kumamot ado ti kwartada. Kanayon anatang ti sidsidaan da. Uy nga raw. Tunggal masabat ko ni Banay. Natang tilinaon di market bag na.
Talumit na nagdadakkel ababoy dahi ta ginatang mo, banay. Unman daw, imbagla at taraknag. Oh, jay kumaboryas ati ginatang mo. Tapag isunto no dumakkel. Oh, malugi kang agtarakin no dakkel ababoy ti ginatang mo. Ay, ayos lang man daw. Agsaysayang ka lang iti kwarta. Imbag kumaano ado ti kwarta yung agasawa. Ha? Inton maminsan, usaran ti panunot mo. Saan ka? Basta gumatang latan. Urnusin nyo mo dati magbagi yung agasawa. Awan pinasaya at nga ramid yaw. Nagadumot ti tao di tabalay da bani ken Sara. Ha? Ngag paisaw. Nagpipintas pa lugan di nakaparada di taparaangan ra. Agpaskin laki di dagiti agasawa. At danangag ko nagungik ababoy iti parbahon. Nagpartida laki di iti baboy. Itaman pa'y anagado ti bisita da. Napnomat ang tilugan di taparaangan da. At dapay di tilugan ni Congressman. Anya? Lugan ni Congressman, kunam? Luta? Wen, saan laang alugan ni Congressman kadda dita? Anya pa'y, luta? At dapay dita ni Mayor. Anya nga itar aramidin dagiti politiko dita balay da Sara. Nay, da kayo matgayam, luta, mandaw. Banay. Apay anagado ti bisita yaw. At dapay da Congressman ken Mayor. Ka, awisin kayo nga may dita balay no madamdama Pakibagayo matan kadagiti karro batayaw. Mapandamat makipangan dita balay may. Ha? Ay, wag, sige. Bapan kami dita balayaw, inton madamdama. Nagaduti tao. Nagaduti makan, luta. Wen nga rod mando. Kas lapas kan mo tantibak nang ti mapaspasama. Wen nga rod. Kala at day to'y apanagpaskan da Sara kan banay. Ne. Nangalamot iti mikropono ni banay. Naimbag nga oras tayo amin, kakabsat. Kastamutan, kindi kasinsin ko a Congressman. Ken ulitag ko ani Mayor. Ha? Kasinsin ni banay na Congressman? Kan ulitag na ni Mayor? Pagyamanag launay, iti tatarayaw iti kasangay ko. Kadagiti amin na dimmaray ita, maikan iti sangaribaw. Ay, agawit tayo, kababaeng. Unga agpaiso, kababaeng. Inuy-uyaw tayo da bani kan ti asawa na. Ngum addamat gayang kabaulan da iti biyag. Nagsimple lang ang ti panagbiag da. Uwin nga agpaisaw. Anya pala tar aramidin tayo. Umanaw tayo. Tanay, kababaeng. Ay, di kayo pumampanaw. Tata, nana, mandaw, luta. At daw, itisak sa sangaribaw. Ukwayon. Kababaeng banay. Inuyaw ken dinilaw da kayong agasawa. Madumagayam ti kwartayaw. Wen nga agpaiso. Mababain kami kada kayo nga agasawa, bani. Pakawanan da kami, banay. Nagsimple kayo lagayam nga agasawa. Ala, di yun panunutan day ta. Tinapatag kat nakaamiris kayo. Saan arumbang akidngan tayo ti pada tayo tao. Dakas nga ugali day ta. Nagsingpit kayo nga agasawa. Uray na pinaspasakitan da kayo. Saan kayo abimalas? Nagululimag kayo lata. Dakas nga men ti agaapang agkakaruba. Iso asaan kami na nagtagtagari.
agpipinatag tayo kiday nga agkakaruba. Liklikan tayo, ti dagas nga ugalay. Ulitan mi ti agkid daw iti pamakawan kada kayo nga agasawa. Bane, Sara, agsingsingpet, kan agbalbaliw kami. Leksyon da ita, kadagiti nalaig nga dilaw. Maimayat pa'y gayam ti panagbiag da itaw ang madildilaw. Iso na sayad ba, ta nagbalbaliw kayaw. Anya laki din aya. Mala, papagayam. Ditan ti nagpatinggaan ti may sapay a pakasaritan iti biag, nga intay pinaulwan. Dagiti managdilaw. Dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Teatena Minises. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panagdengag.